Ngikubingelele mbukeli phinde ngomukele kwesimanzonzo sekulethela zona indaba ezifika ngaso ke isikhathi iya ngokushuba lapha ke impi yakhe ke uMax Makhanya naye ke lapha ke uThabani ke lempi sokhumbula ke ukuthi ke iqale nje ngama video lapha ke bekhuluma ke izinto ke ezingefani lapho ke uThabani ekhuluma ngokunye na ke uMax ephikise inkulumo yakhe lapha ke uThabani mbukeli lokhu sekuze kwafinyelela ekutheni ke uThabani ke avele ke ahlale ke kuyena ke uMax ngqo ithonto ukuthi ngempela ke useyamdinga ngempela ke ukuthi ke bexoxisane lapha ke kuona ke uTikTok mbukeli live kubuka lonke izwe kungabi ukuthi ke baxabana ke ngasese mbukeli le video ke engizokunika yona ichaza ukuthi ke ngempela ke uThabani ke ufuna uMax Mathupha bexoxe lapha ke kuona ke uTikTok mbukeli ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula lezi nsizwa ngabe ke ngempela ke kukhulu ke ezikubangayo noma ke nje umdlalo ke olapha ke kuona ke uTikTok mbukeli awuye lapha na izo comment section sizwe uvo lakho ukuthi wena ngabe uthini ngalo ke lolu daba lwakhe ke uThabani naye ke lapha ke uMax umfoka Makhanya siyabonga angene la uMax Makhanya ngiyafisa nje ukulungisa lento yakhe fast akekho mina umuntu engimenqenayo mangabe sengithi ngifuna ukukhuluma tshela nje uMax Makhanya angene la uMax Makhanya Mthegeni angeke ngize ngimfonele nginayo number ngeke ngimfonele angifuni ukuyihlebe ekhoneni le ukuthi uMax Makhanya fanele angene la ukhanda ivideo ephikisana nezinto engiyikhulumayo asemabili ama video akhe ngiwabona anibize nje uMax Makhanya angene la uMax Makhanya ngifuna kucaca ukuthi mangixabana noMax yaxabana but ngifuna lokho kungabi sekhoneni kube public kube into ebonakalayo ukuthi mina noMax mase ukuthi esibiyela sixabana khona aqatshanweke phela mina ngisabi mina hayi mina ngile nhlobo lengasabi mase kumele xatshana mangabe kusamele kuphilelwana makumele xatshana bizani uMax Makhanya angene la azoyizwela yena yonke into engifisa ukisho kuyena public abantu belalele eyizwe ukuthi ngithini kuyena public because ngiyamona ukuthi uyaphaphalaza seqala uba comfortable kakhulu nezitha kanti usekhohliwe ukuthi usukapi seqala ukuba comfortable kakhulu nabantu ababefuna ukumbulala ngiyambona ukuthi usekhohliwe ukuthi usukapi asiqalelana ke Max Makhanya ngifuna nje ukukhuluma naye Max Makhanya this is a formal statement from my heart to Max Makhanya Max Makhanya mfana kithi uyaphaphalaza and njengoba uphaphalaza my investigation went quickly ngayothola ukuthi usuthola imali kuSiyamyeza leyo mali iqhamuka kuyikhulu ethile fanele nibambisane I cannot count amagama abanye abantwana nabasebeyitholile imali ukuzozama ukuvimba lembuzo yami engiyibuza ngendaba yemoto Max Makhanya we know you now ngicela ukuthi ungazehlisi ivalue thatha lawo masent owaphinisele emuva la wathole khona that's the first thing that I would say to you leyo mali ngeke ikulast forever thatha leyo mali